Ojamere guaman fujima mintu pimu no retre no ho. Hye. Pimi di metu sa na mi okoto meda pimu ma de atema mindi. Yeah! Hye, o ka so betina fie no wadi di asage duan. Mami ntu bom na mempa gota. Na nya sa de awo na na madabi wo yo. Mami ntu bom na mempa gota. Yeah! Ewura hye, odudo bi amanu mo na ema na ya se bo mi prim. O we sori na mintu pimo na story e be nu agere preko. Enya sa mepa mo ma wakoda dio. Papa Yesu. Begina wani ma enya hugo so. Papa Yesu, enya wa na o ka kire mi se mi nkofa ojam yiri guamanfo no emre fie ha. Na Papa Yesu afa mi kofa ne ba ya. Enejo de sumu o ma mintu pima o se dabi. Edu eneja jinsi pampi na wase Papa Yesu menso makwase odudobi na Papa Yesu edu eneja. Sania mebari ma ebon pri Papa Yesu. Se wan kan kire na me de mapamu no. Yay! Papa Yesu edu enejo. Na ba sania mebari ma ne me huti mfifiri a esani odudo na manom na. Wo be kasa tenga frafra ototo kraman ewa wiano. Mintiminda Papa Yesu me papa di akeka o. Woni abayiwa ne nkasa o. Papa Yesu wo ma ti bi ebiri. Abana mi home. Ne na le efrete yisu sa na bomente. Yay! Father Lord, talking to the Jamiri Guamanfo. When the dixon is rising to the top, the pussycat close. And when I'm talking to the cast of mass, dixon to the sweating, going to the top, taking the roofing sheet, putting to the down, to the custom, to the price of Mamaduga. Yay!